Aku hanya sang bonita luri mamanya lalatak silsimu hawa domi Wow, musika ni beka pas tebes. Thank you so much Jangge ba iha criação música dan bemak dignifica tebes feto no valor tebes basketo. Espera katak ba oing Jangge bele criação música ni bemak barak no pura kanesang ne. So, ia mensagem ni be ita hetang ia segmento primeiro ne Jangge hateteng ma ita katak kita kesi itanya ang homoy. Tamba moy halo ita sei labele atu hakat ba oing. So, ida nemak mensagem husi segmento dahulu. Agora ita sei hakat ho bahari mutu segmento segundo. Ya, segmento segundo dane hauselori sista loversiro ho ba sistem mutu itanya jovem ida honarang mami Nacho. Nebe maka iha habilidade diaktivis kona ba fashion runway. So, hakarakat ini semaknya mai teba sisti hamutu. Let's check this out. E assista husik te informação mundo performa música e ta hakat fali ba segmento da ruak nian. Se fosai kona ba serviço arte, halai liuba mundo performa fashion runway. Experiência lubung nebe mami Nacho hetan husik serviço arte, halonia sai jovem nebe makia princípio atau taneas criatividade no obra hirak nebe maknya produce. Halo Sister Lovers, nagfatih hamuto ko hau iha segmento da ruak niang. Bese bahatene ito informasaon ko na ba itanya mundo artista na fating. Agora halaliba moda, nomos halaliba performa. Dia kidane makita niya segmento da ruak niya, akompanya amin na fating. Ita karkatene niya makse, tilhau. Ita kuliah ko na ba mundo performa niya na fating ta si dadalia ihane how su diretamente unsa mami Nacho involvean iha mundo arte niya no iha party dan bema ita bot involvean ba hanesang ihane kay ta kuliah ko na ba sini medi dan bema luan tebes senine bot antaong ita tengke iha klase ida antang how iha klase ida iha stylist ho dansa niya no iha bot balutang iha how aprende para hodi pahmo sada baba kolega sira ya kono ba mundo stylist ni how usiki mai hane sama stylist ida ho modista ida entam ha aprende husinia bisa atu hola parte mundo stylist nia ha aprende husimai agora tá ita husi medio oi para ita aprende na pati denema hola parte para ita hamos fatu tam halba eman bema kiha ema conhece ali how iha stylist niya ho que twalk niya pa modeling niya iha agora how cementar para iha kono ba arte dança niya grupo nebe ho karmas mate hela então agora ho põe ativa fali iha modeling niya nebe agora te bisa mutu komang nando dema ba look model niya então se haneba hanesan que twal nemos house iha showroom amneros se for apoio na parte malo dia está amnarunya design tumba hodi hala apresentação ita kuliah ko na ba mundo moda ita mos kuliah ko na ba mundo dan nebe mak halali ba performa ohing mami Nacho dihang ona mundo dansa ninyang depois de dane mai ha mundo moda iha setang experiência usinya main ko na ba stylista ninyang ohing lorong ne bele promove li husibat nebe mak ni iha durante ita halo aktividade iha arte ninyang sai dedet mai tabot senti tamba mai how pessoal how sente contente tamba sai ma ko aprende iha bele faz tu tamba alin sira iha colega sira ma kiha talento by dane bot nebe ho aprende last iha how det nabe continuação iha kata mas que ambara itni moris lava oi denemos sai nessa bukai basira então sira mo se continua lore hananar ne ba oi ema dihang mundo arte ninyang bot ida nebe mak sai defini tur ema didanya karakter tuir mami Nacho defini arte ne hanusa arte ne ba mami Nacho ne hanusa
Definição mais how arte né, o insight está atu atrai ema mais mundo né, la fácil. Né, parece ita reliu né be fácil, mas be ita tu atrai ema mais né difícil tebes. Tanto nia bela tai model mos, nia tu usa roupa né be ita ia, mas nia né mais difícil da. Taman talvez ita la fiera. Né ba how sempre sai ho na karakter assim. Ili mah evento bot hau tung hana karakter atu nune bela atrai ema selo. Kata ita la bela moe taida mah kita bela atu halo. Dene mah importante. Ida nema definição husi maminacho kona ba o insight tatus envolver no mundo arte tapi ite heta na identidade rasik ko ita na karakter rasik o insight ma bela hatene ita li husi buat ni bema kita halo. Dia durante tinang bara kona ita envolver iha mundo arte ninian dificuldade saída det me ita bota soro. Dificuldade de memang professor tambah itu nia timor foi ma iha kuliah ni iha 10 ou 15% em sama toda a parte iha dunia modeling então ita hanesan jovem tem serviço makal isso atau atrai jovem selesai nem talenta tambah ita se hal definição ba modelingnya ita se halo classe oi hina ba então unsa ita bela atrai ema então difícil tato atrai ema selo nem ita tem serviço makal para o insa bela dada ema selo kata ita bela muda ema selo ni hanoi kata modeling ni laos ba feto de laos ba desculpa ia puang balu ke emasai LGBTI kata dia batama mundo dia tem que LGBTI lá ya model ini ia classe oi ne be ita bele consola sira insa para ata bele mai mundo dia kata la define ema ida nema deja fuel both by how quando wahiri tato atrai ema mai mundo dia ne Ohing ita kuliana maminacho kuliana kona ba envolver iha mundo arte ne iha parte oing be hanisan dança, moda, stylista. Serviço dan bem paling ita bot gosta liu. E serviço tu gosta wahiri ta halo holara e sempre a cara resultado dia ne ta gosta hot ne be mai how bot ne be how bele o sempre halo ho cara haturu resultado ne be dia ne be ba dança ho modelnya ho gosta hot ne be how sempre faz há tempo para o ensaio bota mesmo hoje sempre faz mas é uma rotina bem marcada aprende ho how Ita ohing kuliah kona ba mundo moda niang ita hare kata kihene maminacho dia husinya observação hare 15% ou 10% ne bema acontece a sociedade, okay? Agora ita kuliah liu ba performa at iha area ida agora niang ne tirita ni hare ita bele hola parte hi industria internasional gala. kuliah con uma indústria ita sidau mai how tu yang pessoal ita sidau bela tambah agora ita precisa recurso ne bebot agora tem que aprender tambah ia nação bot sira imni indústria lava oingona ia aprendo imni recurso ne be makbarak agora timor foi mak tama aprendizagem ne be te precisa recurso ne be barak para horit a parte mundo internacional. Okay, na fatin ta si Dadalia hamutok na fating homa minacho. Husitong ko na ba idane pasti preocupação social né bem sa sociedade ser pasti preocupa pitong ko na ba ho identidade ho performa ida sene iha sociedade tabot sente hanusa. Primeiro tu explica la fácil how tu ruhnya hanya integrasi público tambah hoação ne bema professor ho professor mas be koko na fating kata se itala muda emasiruk ni hanoi insa itala sih lah esforço bitanya sama kita bela muda emasiruk ni hanoi nebe koko na fating ho hanya identidade ne bema iya mak hawa turu kata ke haw makne haw lai hati a haw la kasi b haw makne imatu simu galasimu haw makne mai be graças a Deus até agora how ia ambiente ne bema iya sirsimo how sai mak habele how la faturu hanya ida ia fatin ida o inselo mai fal fatin o inselo ba fal fatin inselo faturu hanya ida sai husimo insa bai hana fatin serviço insa ba hana fatin atividade insa how lor hanya identidade de nema khodi
sai hode halahan serviço de halahan atividade para lorong ini. Performa ne kan ema dalabar kuliah liu hareba ema ididania ha identidade. Ho hatai si dan sene performa da sene how sintiasa idane hola parte mos ba iha arte ni yang tambah media idane bemak bele kelola em hotu bele involvean iha sociedade ne mak media idade ne ma arte mak performa. Kuliah itu kona ba serviço how karakatene programa Sister Lover ser hotu ne bemak nonton ho identidade da sene tu serviço seri da mani. Ao serviço halahan funcionário MTCI iha direção nacional finanças. How henefang staff iha direção de ne somos ponto focal ba MTCI ni finanças. Primeiro itu tama ambiente ne be fo em sempre fora. Foi tinha how hana karakter me how lori honya identidade me iha. Mas be clear ho identidade me how iha, ho hana karakter me iha, então iremos apreciar e Hamos sai falando motiva para ser selo, no sira sempre a me conversa, sira uso com o insato hatai, o insato pinta né me how Timor-Leste ne sa susar tebe sira tu aprende iha parte balu. Experiência ne beta bota soro durante ne hanusa hanoring ema. okay. Quando ba insato pahe outro hanoring ema, tamba iha ambiente ne mai iha mai ne ho karakter ididania. Iha balo hakar mai aprende, iha balo mai hata tuir de tambah sirma sakre sinha colega sira mai ia mundo de então sirma hola mat parte. Então insama ita atu hanorin sira, mas que sira ne processo boti da mai ita ta hansa mai iha hoin bahasa Indonesia kade tantang boti da mai ita para unsa ita bela educa sira. Nebe ita quando halo serviço holara, halo seba biar kata ita hetang resultado mas hodia. Maminacho niya esperança o sa iha plano ba oy. Okay. Na esperança mai te huta muito. Serviço muito kita tu promove tinha mundo modeling satu industri modeling ini berbuat juta, pela itu hudi muda. Tinha passo ba oy, bela hakat ba internasional. Atau ini tinha model mas bela hola parte bela conhecimento la mente tinha conhecimento luang liutan ia dunia modeling. Okay. Ikus leo na fating maminacho bele hato hela mensaje ba fun sa sira na be mahakarak involve ani ha mundo arte ninian liwi ha mundo modeling niya. Okay, ba joven sira na be makia talento kon ba modeling niya lali ka tao lali ka moe. Bela basic amba ema sira na be makia conhecimento kon ba modeling oi heliga sam kon ba modeling niya. Bela pahusu informação atau mehamutu para ita promove malu hudi promove ita buat sira memang ke talento atau bela lori ita buat sira ba oi nebe joven sira likat tahu atau koko saya demak ita buat sira iya tambah talento mai husi ita idanya angrasik lah iya ema ida mak atau defini ba ema ida nebe kita tahu ino moe mai ita mutu hudi colabora serviço mutu atau promove liu mundo modelingnya ba iya mundo internasional. Dia kohin tane fontes defini na kata kla iha ema ida mak defini ema seluk ne talento mabeta rasik matu bele defini tane talento. Na fating hamuto ko ami iha programa sista historia ko na ba artista promove tane artista. Husuba foi ensaio sira lalika tu tauk no moe. Mai tahamutuk hodi desenvolve liutan mundo performa fashion runway iha Timor-Leste. Ida ne mak informação bohing lorong nian, espera kata lihus informação hirakne, bele educa no motiva liutan itabot sira. Iha minuto balu laran. Obrigado e adeus. Wow, informação bem interessante. Liga ao mundo fashion no model. No o interretiona itanya maminacho ne bem mag informa ma ita kone ba informação oi liga ba mentor, fashion, stylista. No idane motiva tertebes. No ihane ba maminacho mos po mensagem ma ita kata na fatin desenvolve fashion runway iha Timor-Leste. So, hasenti idane mag segmento ikus ona ba idanya hasarumalo. So, Sister Lovers, tempo makhalo ita hamutok no tempo mahalo ita fahemalo. How hamutok ko ekipato makhato brigaduahin ba imhoto ni atenção. Ita se hasarumalo fali iha edição tirmai. So, até a próxima!